geldiniz. Hoş Arasında hoş geldiniz. Önce çiftin şahitleri tanıyalım. Ben Hasan Karakazan. Ben Cemal Topçuoğlu. Gelin hanımın şahidi. Ben. Damat, evet, isminizi. Hasan Karakazan. Damat beyin şahidi. Kabul ediyor musun? Evet. Gelin hanım, siz şahitler huzurunda kabul ediyor musun? Evet. Şahitler olarak kabul ediyor musunuz dediniz. Sayın şahitler, çiftin evlenmek istediği duydunuz. Duydunuz. Sizler bu evliliğe şahit misiniz? Şahitiz. Sizler evlenmek istediğiniz şahit davetliler huzurunda beyan ettiniz. Medeni kanuna gereğiyle evlenmenizi resmen ilan ediyorum. Ömür boyu mutluluklar diliyorum. Hayırlı olsun. Gelin hanımına şu cüzdanı beyan ediyorum. Buyurun. क्या है? अस्सलामुअलैकुम। Kim sana? Salam alaikum. Salam aleyküm diyor diyor barada. Bahsettiğin korku. Bir marmut budur bakalım. شناختن که جام سر رحمت. این دوی پویمگی نمیشین شما. بابا کجام. شناختن ما. Ne şunaqtı muham da hamid teratür da did toji ki muxchikhlar digari bunu nemiشناسم. So'zi من یک رفیقتون دما یک مکتوب داده بود. راستی یک بار اومدم خونه‌تون درتون محکم بود. با رفتم خیلی شد مقصد. من امیر اومدم گفتم امانتی شما را بسپارم. مکتوب. زنده باش شما. کم نیست هزار. یا پیاله چای کنیم مثلا. زنده باش تشکر بابا می‌کنم. بسیار رحمت. زنده باش رحمت. کم نیست. هزار رحمت خدا. میشتم خیلی پیاله چای. رحمتی کنم. ان شاء الله میشه یک روز. کم نیست. هزار رحمت دارم. هزار. همسینفی عزیزم دوست مراد من فرهادم مرا ببخش که در تو اشتراک کردن نتوانستم از درگاه خداوند فقط خرسندی تو و عائله‌ات را میخواهم قصه کوتاه این زن و فرزند از آن من بودند اکنون از آن تو شدم به تو امانت همسینفی عزیزم من رفتم به دوری های دور
مرد باید همه وقت مرد باشه. سیرت در دلش خپیده بتونه. سلام دوستان عزیز، شتابره کرده که ما و شما میدونیم سرپرستی با این ترکیه اومدن ما شرکتی موحدینای اینا ما رقمش رو میمونم. مرحمت کسانی که گرانیتسا میگذارن در همین رقم زنگ بزنن. شرکت موحدین در خدمت شما است. انا مترو ودنی استادیوم آفیسشون. کسانی که در غریبیان در مسکو خودش هستن مرحمت زنگ بزنن برای گذشتن گرانیتسا. زنده باشید.